a od svih kazni je najveća ona da budeš pod vlašću goreg, kad već sam nećeš da vladaš. Platon, odlomci iz države. Ti si, Sokrate, toliko daleko od istine da ne vidiš osnovnu stvar. Pravednost je zapravo tuđe dobro. Ona koristi onome ko je jači i ko vlada, a šteti onome ko se pokorava i služi. Nepravednost je naprotiv gospodarica nad onima koji su istinski bezazleni i pravedni. Pogledaj to ovako. Pravedan čovek u svakom poslu sa nepravednim uvek prolazi gore. Kada se posao završi, pravedan nikada nema više od nepravednog, nego uvek manje. A kada su u pitanju državne dažbine, pravedan čovek pri jednakom imetku plaća više, a nepravedan manje. I na kraju, kada dođu na vlast, pravedan čovek gubi jer zbog poštenja zanemaruje svoje poslove, a od javnog dobra nema nikakve koristi, dok ga prijatelji i rođaci mrze jer im ne čini nezakonite usluge. Kod nepravednog čoveka je sve obrnuto. Najbolji ljudi ne žele vlast ni zbog novca, ni zbog slave. Oni ne žele da ih nazivaju plaćenicima zato što otvoreno uzimaju platu za svoju službu, niti lopovima zato što se tajno bogate od javnog dobra. Sa druge strane, ne traže ni slavu jer nisu častoljubivi. Zato oni moraju biti prisiljeni da vladaju i to pod pretnjom kazne. Čini se da se zbog toga i smatra sramotnim ako neko dobrovoljno ide na vlast, a da nije na to primoran. A od svih kazni najveća je ona da budeš pod vlašću goreg od sebe ako sam nećeš da vladaš. Baš iz tog straha, kako mi se čini, prihvataju se vlasti čestiti ljudi kada vladaju i tada oni stupaju na presto ne kao da idu ka nečem dobrom, niti kao da će u tome uživati, već kao da idu na nešto neophodno, jer nemaju nikog boljeg od sebe, niti sebi jednakog kome bi tu vlast poverili. Kada država postane prevelika i nezasita, kada joj više nije dovoljno ono što je neophodno, ona počinje da zahvata od suseda. Tako nastaju ratovi, a vojska postaje neophodna ne da bi branila pravdu, nego da bi čuvala oteto. Tu se rađa potreba za čuvarima koji moraju biti kao plemeniti psi, blagi prema svojima, a surovi prema neprijateljima. Mi moramo paziti na naše umetnike i primorati ih da u svojim delima prikazuju samo likove dobrih naravi. Ne smemo dozvoliti da se u državi gradi, slika ili peva o onome što je loše, nezauzdano i ružno, kako naši čuvari ne bi hraneći se time kao otrovnom biljkom pomalo i svakodnevno neprimetno u svoje duše uneli veliku štetu. Moramo tražiti umetnike koji su sposobni da prate tragove lepote i ljubkosti, kako bi naši mladi ljudi živeli u zdravom okruženju, gdje im sa svake strane i sa slike i sa zvuka dolazi samo ono što ih vodi ka harmoniji sa razumom. Pravda nije nešto spoljašnje, već unutrašnje uređenje duše. Pravedan čovek ne dozvoljava da mu delovi duše rade tuđi posao, nego u sebi zavodi red. On je gospodar samog sebe, usklađuje 3 dela svoje prirode kao 3 tona na skali i tek tada, postajući jedan iz mnogih, počinje da dela. U državi nema ni jednog posla koji pripada ženi samo zato što je žena, niti muškarcu zato što je muškarac, već su prirodne sposobnosti podjednako podeljene među oba pola. Žena može biti i lekar i muzičar i čuvar države, baš kao i muškarac. Ali najvažnija stvar koju moramo reći je ovo. Dok filozofi ne postanu vladari u državama ili dok oni koji se sada zovu kraljevima ne počnu istinski da se bave filozofijom tako da se politička moć i mudrost nađu u istim rukama, do tada državama, a mislim ni ljudskom rodu uopšte, nema spasa od zla. Zamisli brod na kome se mornari otimaju oko kormila, iako nikada nisu učili veštinu plovidbe. Oni koji su najveštiji u prevari i sili preuzimaju brod, dok pravog kormilara koji poznaje zvezde i vetar nazivaju zvezdarom i beskorisnom ludom. U takvom svetu najbolji ljudi se povlače pod zaklon kao čovek koji se skloni iza zida dok besni oluja.
Zamisli ljude koji žive u nekoj podzemnoj pećini. Oni su u njoj od detinjstva sa okovima na nogama i vratu, tako da se ne mogu pomeriti s mesta, već gledaju samo pravo pred sebe. Sve što oni poznaju su senke koje baca plamen vatre na zid preko puta njih. I kada bi neki od prolaznika iza njihovih leđa progovorio, zar ne misliš da bi zatvorenici verovali da to govori sama senka koju vide pred sobom? Za njih istina ne bi bila ništa drugo do senke veštačkih stvari. A sada posmatraj šta bi se desilo ako bi jedan od njih bio oslobođen i primoran da iznenada ustane, okrene vrat i pođe ka svetlosti. Svi ti pokreti izazivali bi mu bolove, a zbog bleska vatre ne bi mogao da vidi one stvari čije je senke do tada posmatrao. Šta misliš da bi on rekao ako bi mu neko objasnio da je sve ono do tada bilo samo privid, a da je sada mnogo bliže biću i stvarnosti? Ne bi li on bio zbunjen i verovao da je istinitije ono što je pre gledao nego ovo što mu se sada pokazuje? Kada bi ga neko silom vukao odatle po teškom i strmom usponu i ne bi ga puštao pre nego što ga izvuče na sunčevu svetlost, zar on ne bi trpeo bolove i zar se ne bi ljutio što ga neko vuče? A kada bi izašao na svetlost, njegove oči bi bile zaslepljene i on ne bi mogao da vidi ništa od onoga što mi sada nazivamo stvarnim. Trebalo bi mu, mislim, vremena da se navikne ako želi da vidi stvari koje su gore. Prvo bi najlakše raspoznavao senke, zatim slike ljudi i ostalih predmeta u vodi, a tek kasnije same predmete. Na kraju mogao bi da gleda noću u nebo, u mesec i zvezde, jer bi mu bilo lakše da gleda svetlost zvezde i meseca nego sunce danju. Najzad bi, mislim, bio u stanju da vidi i posmatra samo sunce, i to ne njegovu sliku u vodi, već njega samog na njegovom sopstvenom mestu. Nakon toga počeo bi da zaključuje kako sunce stvara godišnja doba i godine, kako upravlja svim onim u vidljivom svetu i kako je ono na neki način uzrok svemu što su on i njegovi drugovi u pećini gledali. Tada bi bio srećan zbog te promene, a one u pećini bi sažaljevao. Zamisli da su ti zatvorenici uspostavili običaj da jedan drugome ukazuju počasti, da hvale i nagrađuju onoga ko najoštrije vidi senke koje prolaze i ko najbolje pamti šta se pre, šta posle, a šta istovremeno s njima pojavljivalo. Misliš li da bi onaj koji je izašao na svetlost čeznuo za tim odlikovanjima i da bi zavideo onima koji su kod zatvorenika moćni i ugledni? Zar ne bi on radije pristao na to, kao što kaže Homer, da kao sluga služi kod siromašnog gospodara i da radije bilo šta pretrpi, nego da i dalje živi onim životom i na onaj način kao u pećini? Razmisli i o ovome. Kada bi se takav čovek ponovo vratio u pećinu i seo na svoje staro mesto, zar mu oči ne bi bile pune mraka? I kada bi ponovo morao da se takmiči sa onim zatvorenicima u prepoznavanju senki dok mu je vid još mutan, zar mu se oni ne bi smejali? Zar ne bi rekli da se gore popeo samo da bi pokvario oči i da ne vredi čak ni pokušavati ići gore? I kada bi neko hteo da ih oslobodi i povede gore, zar ga ne bi ubili ako bi ikako mogli da ga se dočepaju? Mi, kao osnivači države, moramo primorati najbolje prirode da postignu ono znanje koje smo ranije nazvali najvećim, da vide dobro i da izvrše onaj uspon. Ali kada se popnu i dovoljno nagledaju, ne smemo im dozvoliti ono što im se sada dozvoljava, da ostanu gore i da neće da se ponovo spuste među one zatvorenike, niti da sa njima dele poslove i počasti, bez obzira na to da li su oni bezvredni ili značajni. Jer zakon ne teži za tim da jednoj klasi u državi bude naročito dobro, nego da se u celoj državi ostvari blagostanje time što će građane harmonično spajati. Svako od vas se mora spustiti u zajedničko stanovanje ostalih i navikavati se da gleda u mrak, jer kad se naviknete, vidjet ćete 1000 puta bolje nego oni tamo. Država u kojoj su oni koji treba da vladaju najmanje željni vlasti, nužno će biti najbolje uređena i u njoj će biti najmanje bune.
a ona u kojoj su vladari suprotni tome, bit će i sama suprotna. Jer ako siromašni ljudi i ljudi gladni sopstvenog dobra dođu na javne poslove ubeđeni da tamo treba da prigrabe sebi dobro, onda nema mira. Tada nastaje borba oko vlasti, a taj unutrašnji i domaći rat upropašćuje i njih same i ostalu državu. Vlast moraju primiti oni koji su bogati, ali ne u zlatu, već u onome u čemu čovek treba da bude bogat da bi bio srećan, u dobrom i razumnom životu. Zar ne misliš da se isto dešava i sa onima koji narod hrane laskanjima? Oni liče na pastire koji ne hrane stado radi samog stada, već zato da bi ga kasnije bolje prodali ili zaklali. Tako i ovi vođama slični ljudi. Oni proučavaju ćudi i prohteve velike i moćne životinje, što je za njih narod, i to nazivaju mudrošću. Oni ne znaju šta je u tim prohtevima zaista lepo ili ružno, dobro ili zlo, već sve ono što tu životinju raduje nazivaju dobrim, a sve što je ljuti nazivaju zlim. Oni služe njenim nagonima, umjesto da je leče i usmeravaju ka istini. Kada se jedna država zasiti slobode, pa zapadne u ruke lošim peharnicima koji je napajaju čistim vinom nezauzdanosti, tada ona počinje da proganja svoje vladare ako nisu sasvim popustljivi. Otac se boji sina, učitelj učenika, a građanin želi da bude jednak sa strancem. Iz takve preterane slobode, gde se više ne poštuje ni zakon ni razum, rađa se najveće ropstvo. Narod tada iz svojih redova obično izdiže jednog zaštitnika, nekoga komu najviše povlađuje. To je koren iz kojeg niče tiranin. On na početku svima sve obećava, smeška se i grli svakoga koga sretne, dok u sebi već sprema lance kojima će kasnije okovati i svoje protivnike i svoj narod. Kako se zaštitnik pretvara u tiranina? Na početku on se smeška i grli svakoga koga sretne, tvrdi da nije tiranin, obećava brda i doline i pojedincima i državi, oprašta dugove i deli zemlju narodu i onima oko sebe. Ali kada se obračuna sa spoljnim neprijateljima, onda namerno zameće nekakve ratove kako bi narod imao potrebu za vođom. I još nešto, time što narod kroz ratove siromaši i prisiljava ga da se bavi svakodnevnim preživljavanjem, on mu oduzima vreme i snagu da bi protiv njega kovao zavere. Ako pak posumnja da neko ima slobodne misli i da ne trpi njegovu vlast, on takve ljude uništava pod izgovorom da su se predali neprijatelju. Iz svih tih razloga, tiranin mora neprestano da izaziva nemire. Tiranin mora oštrim okom da posmatra ko je hrabar, ko je velikodušan, ko je mudar i ko je bogat. Njegova je sudbina takva da im je svima neprijatelj i da svima njima mora raditi o glavi, sve dok državu potpuno ne očisti od takvih ljudi. Čudnog li čišćenja. Lekari iz tela izbacuju ono što je loše, a ostavljaju ono što je dobro. Tiranin radi upravo suprotno. On uklanja ono što je u državi dobro, a ostavlja ono što je najgore. Što ga građani više mrze zbog njegovih postupaka, to mu je potrebnija veća i vernija telesna garda. A ko će biti ti verni pratioci? On će osloboditi robove, dati im građanska prava i načiniti ih svojim čuvarima. Ti novi građani će ga obožavati, dok će ga čestiti ljudi mrzeti i izbegavati. U duši takvog čoveka nastaje jedan vođa, strašan i svemoćan, koga bismo mogli nazvati mahnitim erosom. Taj unutrašnji tiranin izbacuje iz njega svaku dobru misao i svaki stid, kao što iz kuće izbacujete nekorisne goste. On ga tera da troši i ono što nema, a kad mu ponestane sopstvenog blaga, on počinje da žudi za tuđim. Tada se u njemu budi čitav roj želja koje vazda traže novu hranu. On tada ne preza ni od čega, ni od svetogrđa, ni od ubistva, ni od najgoreg zločina. Ono što je nekada sanjao samo u snu, sada čini na javi. Njegova duša je postala poprište neprestanog rata i nemira, jer onaj ko je rob svojih strasti nikada ne može naći mir ni sa sobom, ni sa drugima.
Tiranin je u suštini najbedniji od svih ljudi, iako se drugima čini drugačije. On je kao čovek koji je prinuđen da ceo život provede zatvoren u kući sa svojim najgorim neprijateljima. Duša tiranina je puna straha, ropstva i neslobode. Onaj deo njegove duše koji je najbolji, razum, nalazi se u ropstvu, dok onim malim delom koji je najgori i najluđi upravlja mahnitost. On je siromašan i nezadovoljan, vazda u strahu i grčevima. Što duže vlada, to postaje sve gori, zavidljiv, neveran, nepravedan, bez prijatelja i bez svetosti. On je nesrećan sam po sebi, a svojom vlašću čini i sve druge nesrećnima. Razmisli kako živi čovek koji je svima nešto oteo i koga zbog toga svi mrze. Tiranin je zapravo zatvorenik u svojoj sopstvenoj državi. On je jedini koji ne sme nigde da otputuje, niti da ode na svečanosti na koje idu svi slobodni ljudi. On večito čuči zatvoren u svojoj palati, živeći životom neke preplašene žene, zavideći svakom građaninu koji može slobodno da izađe iz grada i vidi šta poželi. On je okružen ljudima koji mu laskaju iz straha, ali duboko u sebi zna da nema ni jednog jedinog prijatelja. Jer prijateljstvo je moguće samo među jednakima i dobrima, a tiranin ne trpi jednake i ne poznaje dobre. On je osuđen da bude večito sam u masi ljudi, vazda sluteći zaveru i tamo gde je nema. Tiranija se ruši onda kada unutrašnji raskol zahvati i same čuvare tiraninove moći. Kada tiranin u svojoj nezasitosti počne da udara i na one koji su mu najbliži, tada se stvara pukotina kroz koju ulazi svetlost otpora. Ali pazi, tiranin pada i onda kada mala grupa ljudi koji su iskusili istinu i koji se više ne boje smrti pokaže narodu da je tiranin zapravo slab i da je njegova moć zasnovana samo na senkama i prividu. Čim se jednom razbije iluzija o njegovoj svemoći, on ostaje sam jer ga niko ne voli, a oni koji su ga se plašili više nemaju razloga za strah. Država se ne može izlečiti samo uklanjanjem jednog čoveka, jer će na njegovo mesto doći drugi, možda još gori, ako se ne promeni sam duh naroda. Pravi prevrat se događa u dušama ljudi. Spas je u tome da na vlast dođu oni koji je ne žele, filozofi, odnosno ljudi od vrline i znanja. Tek kada istinsko znanje i moć budu u istim rukama, tiranija će prestati da bude moguća. Sve dok ljudi trče za vlašću radi sopstvene koristi, oni će uvek iznova stvarati svoje tirane. Pobeda nad tiranijom nije trenutak kada tiranin padne, već trenutak kada zakon ponovo postane iznad volje pojedinca. Kada se ljudi vrate obrazovanju i kada počnu da cene istinu više od laskanja, tada pećina gubi svoju moć. Sve dok pojedinac u sebi ne pobedi svog unutrašnjeg tiranina, svoje niske strasti, on će uvek biti podložan spoljnom tiraninu. Prava sloboda je vladavina razuma i to je jedini put kojim se izlazi iz mraka.